Into longichaza ngalo ntwana impahla uhlezi uyiphela awuyendi liphuma kakhulu macha asambe siyobangena kawu vuka ntwana yami namangazi siyaphikoda sizobona iplan special anala shaya ukawu sihlanganise dana da umthandazo mncane bese siphuma out siphuma protected wena mara wena nyalo ngilaleli ngesimini life yakhe sekupheni lalela mina ngikhuluma nawe phela angeke uphikisane nami okay ngiyamtshela isiqhubeka nalesifebenyana sentwana yakho lesibhuku lesayo qhubeka nalesifebenyana sentwana yakho uzobona mina ngisakhuluma nawe lomnini uthando lethu laqala kamnandi uthando lethu lahlanyisa abantu lathi malikhulu abaqala balibala salibele empini kumhlophe kumnyama uthando lethu laqala kamnandi uthando lethu lahlanyisa abantu lathi malikhulu abaqala balibala salibele empini kumhlophe kumnyama sana ngcono sivele sambe la ngoba nokuthi sithenga ukumithana esigangeni hayi sipane into lekumbe uyachaza uba Maria Maria ayimchaza asikisi mama next time sizobulungisa ne asuka sibambe isandla ngoba uthando lethu laqala kamnandi uthando lethu lahlanyisa abantu lathi malikhulu abaqala balibala eksekaw seka kuskars la bona mashopha kharezo angadwa bona njani sei posato fare mai uti Sina fucking nama pictures vele alabuthalala labashaya vele benjalo vele kwamele kushuke into fire iqala indaba baba lithafu stupuleta sayindlela ndoda that day ubonile ungixosha lapha aridlam ngiyaphuma ngishama dry la ikasi ngagcina sengihlangana nalenye out mawisi le-up leyo ntwana ngisitshe ngithi ngiyavela kaningi usho le ntwana leya ngale 22 cars ya kanti nayo ikhona lapho ngathi top it ngabashaya bonke ngabawisa babunya siyaphakama mfowethu siyaphakama siphakama ingalo unyaka sure sure sibala bangigcina ngimina nale package babunya mfowethu lipi khona ngimine lapha ntwana sengifake la ipackage ngiyayigona ikash intahashi baba buke ukuthi muzi lo mnyaka wethu lo mfethu yabona mnyaka wethu lo boy baba yabona uNkulunkulu baba ya ngizizwa boy yizwa mayela uphetheni 325 IS themba la mahumusha themba la kolongo mfethu abantu bangathi mfethu abantwana mfethu sibona makhelwane bona mfethu mangisi ngiyabheka bona
Manje siyabheka mfethu yabona ngithola imessage mfethu yabona bangifakele imessage la ngilomedini yabona uthi kunesihlangano mina naye yabona lo bathini thina siphila ngani ngesilungu lethini mfethu ngiyawusela WhatsApp lokushini isihlangano khona la yabona abebodini lapha yabona mfethu ngiyasemele ukuhlangana naye mfethu yabona namangazi siyabhikoda sizobona iplan special anala shasha yuka usihlanganise danada umthandazo mncane bese siphuma siyagijima sigcwala istrati siyagijisa wonke ubhequbusha makasinike mnandi mbona next macala mina sengicabange kahle usihambe sekumabhuda socela malutho ngiyocela malutho ngicela malutho kule bar leya awuthi kule bar yagula leya ngicela malutho kule bar leya umfana loya yawuthi dangerous ngani mbonile lo mfalo obovu la bekavana umfana lo mfalo obovu yana uyakula umfalo wayemkhumbula ngasambamba inkunzi umtsala nyalwanise wayende so umfana lo sokhona kubamba bam nyalo wena angilenza bami shothi umfana bamfake bamhlohlola 7 bamhlanyisa umfana bamqaqisa inombolo ne yabona ntwana lana kule mpilo sesiphila kwethu neshothi usophelele ethuneni or edanyana manje kuze kuthi sivele ngithijiki ngijike likhona kusase ngcono ngobhimba uqobo kumabhodi ngimshayema ngithi indoda abomagogo yabamba masenta ngamfaka ilocation ufala sola bafika ufala phela ibizile bila balufala lo ngitseli bila batekisi ngiyabona lesikhulume yabona sithi yabona lufala lo ufala ngitseli select manje bwana mai wapapa wena mfana sishana ngawo ngizama dala maibade bamba phela ndaba afuta sikela mfana stopimba uxolo sicela malutho konke lesikende kuthi siyaxolisa sicela malutho singaenda noma ngathola ingadi igcwele konke lapha eSurini semluthinene njani malo ucela malutho yasemzini nawe banenhliziyo njenge-out brother semfethu lenzaba yami nane yaphela le game yachama biyabhola yaphela lapho phela wena ukhetha linye semfethu lenzaba le yaphela le time wena lesaseswakho ngimkhona yakhanto phela lenzaba ngiwo lapha esingabhayisana mina sibeke sibambe lemabhuta yonke lesibambe nedolo akuthi yaqhubeka impi ngamanye iqhubeka angeke sihambisane nawe njani manje belazi sister lami wena mina yakele neniyendile ningingesenjani ngicabela sister lami ngi1 ngana muntu ongilekelela ngi1 siyavuma strong mara angeke sihambe makona ke kuthekwe wena sana kuthekwe mayibade mayibade makhistwane ke lale ntwana ekuseyisa baba oh yetisa ndoda ngale ntwana lencane bolsisela bashotha ngapha fire bakuyimba mara fire phela sifaka fire incane le Sika. What's fine? Ndoda man. Sikusiba. Yabona le lokushi lapha. Buda ka lapha ke lokushi. Serious is by this. Abuda. Buda ka wasba. So sondo. esanto kawa wena ngathithukile ntwana abathi ngabhuthe ebhakatisa nje ntwana amabhute ndoda asipame ashawa wena ikaza kuhlaba ngemabhute le ntwana le yanyanyisa ovona le time lokudubula yanginyanyisa mara wena wayirevenge wange-sister layo ubuka nyalo lisentana le ntwana ntwana benginyanye kakhulu le ntwana le one day into ibamba ngegqamu lengihle bra ntwana funa ifake pain sawuthina asibaye zame ntwana shwebeleze sekhona semfethu ngeke ngikhulume nawe nje mfethu hlala phansi lezo manje ngisekufanini angitshela semfethu ngisathi sakufika ngisathi phocela ngale ndzawo mfethu
mfethu eish angifaya mfethu ngicabanga namajika yodwa angifuna vele ngifuna ngifike mfethu tax namakhisi ngifuna ngifike mfethu ngibone vele ukuthi kunophila isikhathi eside Ngono nathi sibahanti sisishosho. Alex, você que falou rádio, mas